Hadin gajing tray shitom ki buat pulet banwat ya utrai jong ka YouTube channel ka bakerteng Hanyo Trap TV kabala thap da kadur jong uba bibi makdo chaman ka senjuk ki rangba shnong ribai district hakawai na ki video bala penmi hakati ka channel bala keno ba ukuran persya ya uba penyat sings iem kabadai tang ka khubor thok bat yalam baklai ki pajba ki pulet ki lalap no ya utrai jong ka channel bat kumjuru uwei uparlok badan ketilang. Ketika jing persyang jong ki pulet banwat ya utrai bapenmi ya ketika video kade hadin bana kaliang ka senjuk kirang ba shnong ribhai district hadin ka sngi ki lalet ban ujo dak ejahar hanong po police station persya ya ketika channel hadin bala penmi dak kadur uba bibi makdo wat la klempen pau kerteng kabala ktaru ya kadur bat kalong renyang jong te ulong yalam shnong kita ki arngot ki badan keti ka jing pensapriang ya ka khobor lamler latip kum usam la Fernando Dingdo utrai jong ka YouTube channel Hanyo Trap TV ubala penmi ya ketika khubor bat uba syong basa hakenshi bat usamla neversan marbanyang bapule ya ketika khubor voice over basyong basa hakashnong erpakon ribohai district na kaliang kitiki arngot bapenmi ya ke video bat kumjuru ka jingkran ketika video kilawan mi mentakasngi hanong po police station banyak keren ru markmat bat uba bibi makdo ringkat kinong yalam ke senjuk kirang ba shnong ban pan map hakmat kitiki nong yalam bat na kaliang kitiki nong yalam kilas neng bat kentu bakim day ban million ban le kum kitiki kam ban kwa kamai pisa dak bat hat ya kalong renyeng jong giwei kam tam bakim day satya kinong thok khobor kibalai itu dak sorkar hak bakila kerpat ru bakide ban wan pan map ringkat bat kibahi hasem lasai kasngi Nakaran ikan ika video no takat berkisai tu kadur kadai tang kadur kam don tau ia tang kadur ka banga pakla banga pu hakatu ka video tengah karpat kipat ba subha watu ai halor katu kadur jong uba bibi makro inde ra bakran mau ndre kadai tanga jing bakla jong nga banga sim ya kadur jong ndre ki bakran ki de ki we ki banga ki yakini ki jing kha ngasim na Facebook nak post ki bro hapok ki grup jong ka Facebook tenak tu ngasim tu parngatsna video amwat en nomor ka jing cerke per basna jaga thumbnail tu tengah shoot screenshot tengah labu lakabu tu kan banga I ya hap bahak video terkadau dengan tip re kan tengah coba kerpat lipat baro ba daerah bandu ban mudus new ya uba bibi mokdo ba udai bakran kata video udai ra ndai dai manga balai kan bara Nyupi kakak nyupi kaksteng jong ada Fernando Dingdo dekat channel nyupi Hanyo Trap TV oh hadin bang lai gitu ke video kadang share ke tu ke keren ke bakren ngalek voice over bakren mangahi te ini isen baik information ke te ipakren yang dengar te ndak ba isu yang kawi ke video per video kan sanpo dengkai kumtu kal video te ngapan ngampoi perkat kan manlong kumde man kasi nga li kelas dah bisa ke bang yo AI ne na ke video bang keren kan te ngampoi perkat kan bakan long kumde te batip long ne ngam trek ere kan man keren ro ke video kan dia like te tak ketahi te ngakerpat ru biaki pajba baro te dibalai I ketika video bat khamtam ye iba mama bibi makdo wa ibala ngat hakane ka benta subha ban map bat kan long ru kum ka nuksa ba ka jing sneng yangi ba kiwai ki pajba kiwai ki kun samla kinom but ya kan ka nusip ka sinjam ka bangila jam menta ka sngi ngila ya genduk ya kene ki kena armut ki bala penmi baklai tu ko bor thok jinge dei bat ka jing perja burom ya ka long renyang jonga gi bada ka ibu itu ka dor kram da dei ka jingkran ka jonga regila shu screenshot na ke Facebook ya ka dor ka jonga tem tak sngi lawan pensai hang ne ha khamat jumpi media bat khamat jumpi pajba ai bro koi ngam dei to briek bale ekitu ki kam re dei kini armut ki basna thok te ka jingkublei bunan kong ngasmo ban ai saga police department ka bala simkhia bat penyo no ya ki briu tang hapo like kenta menen minit bat mantap step kilawan mi ane po police station te bat kila penma bro ena kaliang jongi lei tingin le yu kata gi mi don daw I bat ki imodon kano no ka khobor ban ong bat persya ki dang dei lagi knaret ni koloi ban ya map ya sok tang batang ko ka bang kerpat kalong ba na ka benta kini ki kna samla ba kim dei shu I ban melian yak ba ko muni ki khobor thok
lada day yang lada day yano ro day namar kata ba don kum gini ki channel ba sa hat lot ki kena kasi jongi ki kena notice jongi wat sadu sabar ke jelaru te kene ke long ke jing senang ke jing bentu ya ke wei ki channel ro lada ki babun ki channel hang ni apo ribo jongi ki badai sisa ki genuine press and media ki ba yarap sisa ki matoi poi ba enrei ki ba kum gini ki pensnudor pun ban ya ke jing rekam ke jongi ki nongelam snong khamtam ngimdon benta bagi politics enrei gini ki sip kabu pun ban tang ban yo ya ke jing mentoi la desimat komba pilai mentan buku wei kena usuyo ada ke pisah ban sil te manong bersiu ke pisah ngi hapan wat de kata ke jing sisa namar komba galong mentau ong mangayo pisah ka baikran kamut manong bersiu yu ka baikran ya katang ko abentip namar ba khnang ba kanom long ganuk sai ke wei ro namar teng don gi bosim kabu ke politics tang ban yo jing mentoi la de ki penmi ke bokum gini ki channel ya kata nagalyang jungi ke ba snong dis ngobun penram jor banang ni sakmat kam dei su banja lano ro kane kan long jing sinang ke ba khadu ya kini ki armut ki na bakin dei su ban penmi ya kono no ka khobor thok ka khobor lamler ya ke ba pajba jong ka ri khasi ka briu ne trabi pro ko ko lesbu to sagoi ka khobor ka mang khwa ban penpau mar kini ki armut ki na kani ke fire kam dei ka ba lot tang manga marwei ko mu chairman gi ba snong ngi ailang baro ki chairman jong ki nongelam jong gi ba snong baro ko hi te nganom la ban yesuk mentah hi te ngi kwa ru ba nagalyang jong gini ki armut ken wan yalam ya ki bahieng ki basam jong ki ini apa sayang ta namar di wantang armut ngimtep nang do kimi mano ba pha ki te ngi ladang andai ban yesuk ngin yesuk akmat jong ki bahieng basam ya ki jong sok lele ngi kloi ban yesuk tang ba ai ken wan ki bahieng ki basam kenang ba kanlong hagal ti ka khoi ka basai bat ka ba internet ban yetip lang lut baro ba wat nagalyang jong ki bahieng ru kinte lakam ni gini ki armut namar gedang dei tang ki knare. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center